paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Enteng, apay nga agap apura ka. Papanam? Ay imbawag ni Kwarog tanda ka na disgrasya iya sa lugan. Ay na, Adamanan? nagdinong parka no ti jeep. Nagkuna. Ningarod Kwarog. Ingka nga Ay, rudan na. Mangayab kayo iti pulis kan ambulansya. Ay, nakalutokan. Ay katwen Ay, manganta ko man kahit. Mga naksapay Na. Sayang tilot-lutom nga adobo ang manok. Ay Ay, na. Ay saan? Mapan kakit di iti nakapasamakan ti aksidente. Ayun anya. Ingkapay agresponde. Ay, sige. Ay, ti patrol car ti barangay. Imbatik iti barangay hawlang kail. Ay na, apay nga imbatim kat ka sa pulan ta. Saan mo't nga gandar? Ha? Naplat pa iti talong apilit na. Ay, di tricycle ba? Ay mun kayam. Inak pa alani iti balay ko ha. Ay, unay kan. Ay, nalam ko man akabayatan nga inururay nak ditaw ya. Lamsang kayo pa'y paray! Ha? Papanagtagtartaray ka! Aguri ka! Mapana dita sa salugan. Ha? Adda ka no aksidente dita paray. Ay na, nagbayag kayo man nga responday. Alay pa ni Kwarog ki tricycle na. Apay nga na nakatader ka paray. Umay kamot din Pagluganak ngay. Tumaray kamot din kas kanyak. Jageng. Ay, wala niya. Tumaraya ka na. Partakan paray. Ay na. Kasla dyak ka ba ilang tiagtaray Mabanugak sa matan. Mumuna nga rodan paray. Ha? Mabatikan. Dadail sa man ki tricycle mo, Kwarog. Ay, Kasano na ito yan? saan ang mapangnamnamaan dahil ito tricycle mo no emergency? Umandar ka mo't na. Hindi nakibabayin kinianggal ka. Nakaslapay git dahil ta kickstart na. Talaga asan nga gandarang kail? Anya ka ramidak. Bumabakan. Kahit, Iduron mo pag-iturunan na. No kaya't mo makadanon tayo di sa lugan. Iduron mo to'y tricycle. Saan lang nga emergency ti papanan? Ay na. Sige pa yan kail. Iduron mo bay. Ayan ngay ni Kapitan. Awan pa'y matagiti kagawad ang makitam dito eh. Ay na, adala nga rodan aksidente. Di da pa'y laumay. Agpaigid kayo man. Da kayo analay nga gusyusaw. Anya ti aramidam tatabadong. Siyempre, picturag nagiti na aksidente. Maglaki din Tada kamera na dahito cellphone ka. Aguray pay, tapicturen kayo pay. Sakto ipos ijay pisbaw. Aday ta. Mayat. Tauray mo la ingato day ta sakam. Selfie pay. Ay natatabadong. Kunak man no tumulong ka. Umay kamot lagayam nagpicture kan nagselfie. Ay na. Dandanita ni sa lugan. Nabanuga ko nga gidodoron. Si kamot na gidoron na. Asi nagtanang ka. Ay na. Sige kitay. Iduron mo bay. Tasyak ti aguni akas la ambulansya. Kasano day ta? Sige iduron na. Ay, duron ko akas to. Aw, sige ba, iduron mo bay. Agbusina ka! Agbusina ka! Beep, beep! Ay, ipantay ito hospital na giti na sugatan. Ay aguray pay mo ta paray. Ta makiselfie akpay. Ay, saan? Diyak masangot yak silpi-silpi. Mabit lang. Si Kamat, kiljoy ka manin ako nakaon. Apay, ibay ka dito nagpicture laang. Pang Facebook nga ron paray.
Una pa tinagsilsilpi. Mala, inakon, taipos ko na itaw. Naa. Sigurado ano ti ag-like. Paray, say-sayatin nyo ti ag-respondi Mayat Nagadaon ti nag-like. Badaw! Mayat, nagadaon ti nag-like. Badaw! Mayat. Badaw! Ay, itong bola bakit? Ha! Di naman kikigtutin si Katuyan. Ay, ayaban ka. Ta cellphone mo ti sangsangwam. Sapay kumanatawa ka. Ay, nabambanugak nga agtrab-trabaho. Tulungan nakmet Apay, di mo kayat ngagbalina ka sikat. Apay ngagbalin ka sikat. Kita manday ta. Talaga adi mo ammo ti bagbagan tuyang. Amaw, babaen dagiti ipupos ko ijay Facebook. Kit adaw ti aglalike. Sumikatak tuyang. Inkakat sumakdaw. Tanay, awan paginaw ka. Ay, saan ka talaga makauawat? Inka sumakdaw no di mo kayat apit-pitak ta cellphone mo. Mapankawon no saan! Wayne! Mapanakaon! Ay, unay mo't ni kabadungan, Maray. Apay maray. Imbes at tumulong ka dagiti na disgrasya ijay sa salugan. Angam saan? Tanapan mo nagpicture-picture. Ay, dayta nga rod ti madi nga aramid ti tao, maray. Mapanda makiusyoso. Ngam isuda pa'y apasalsalay. Kat, anya nga ti serbiti pa nagpicture-picture ni pari badong ijay. Ay, impos na ay ijay Facebook, Maray. Na, Agasam day ta nga ugali na. Unaan na pala ti mapanagpasikat ngam ti tumulaw. win nga rod Anya ngay nga tamot tirik nana, no maaksidente, kat imbes atulungan da, mapandalapit picturan. Sada ipos ijay Facebook, anya. Dayta nga rod kahit. Ay, rumbang nga ikatan ti kasta nga ugalay. Tamade ti kasta. Tumulong kit day kadagiti agkasapulan. Nakita mo, diyan post ko ijay Facebook. Kwaraw. Nakita ka. Nagado ti nag-like kanya. Sana ka nag-like. Si kapay mo't nga may. Kaanakan ti kontrabida. Kasi matdagiti na aksidente. Na aksidente dalang nga rodain. Pinicture-picture mo. Sa mo impose iti Facebook. Kas jay, ti pangal-alaak kadagiti ado a friend kaw. Kain ado a likes. Madi ka no ti kasjay ko na ni Angkal. Apay kumaama day. Killjoy laang day tanga uncle mau. Kasanaw, awan mo ngamin ti gagayem na ijay Facebook na. Sang-sangapulon sa laang. Nagiti kagawad na, kensi ka. Saan naktupay a friend ijay Facebook? Ha? Saan kayo a friend? Diyak nga rod kayat. Namin ado na nag-friend request. Ngam Jack in confirm. Day tamanin cellphone mo, tigmo. Aramidam ka dilaang ti kayat mo nga aramidin tuyang. Saan man nabibiyangan? Agay ayab da nga raw dita barangay haul. Alergi ka dita. Isuro da ka no kasano ti agreskew no adda aksidentay. Ay, mapan ka laang. Ay na, mayat kumamit ano mapan ka. Tapno amaw no kasano ka at tumulong ka dagiti maaksidentay. Ay, sikan. Masayang lang ti oras ko dita. Ingkan, tapno damot ti mainayon dita panunot mo. Saan laday taglot-loto, kinaglablabat ti amaw. Na, Aray, Naniyak mo tinaydong par dita posti ti kuryente paray. Ay, sus. Bagta kinasarita na. Kasanaw kat agtitix ka magmag na. Dandani siyak pa tinadungpar mo kung dahil tapos ti. Kita dangarot katix ko paray. Ay, sumardeng ka pa nga may no adda katitix mo ta mga no maaksidente ka. Akin lalaing kamay. Masapul pa ay abagbagaan na. Amo ko tararamiday. Na amumun. Kunap, ngam dandani mo't na dungpar na kung dahil tapos tayo. Kasano nga, no, logan kami. Nay, apay ngay kumaasyak ti madungpar. Aglisida ah. Na. Isukit asaan ka nga agayam ijay Facebook. Ay, Tami nga ibagak kin aramiday. Kontraem. ay pagsaya atam ti bagbagak. Ay lakaya kon paray. Di na kon bagbagaan. Panag ko nam sakit. Hawan panunot ka. Ay, sige nga din. Aramidam ti kayat mo. Marituyang, bagbagam ni kapadong. Tanay,
Kanayon ang makitak nga agtetext ang magmagna. Ay na, amo na ama di dayta, maray. Nga marami din na matlata. Anya nga iti maaramida. Ni, ison sa manan tay magmagnanay, kitaan. Wen, iso dayta. Uray adayo, makitam lata. Takasanaw, nangisay. Ay sos, bumalasiw sa amatan. Ay, Saus! Ah. Ada sumungad at tricycle, maray. Ay na, Badong! Kita ang get tricycle! nakadumog, di nakamanggag, maray. Ay, ay, Saus! Madungparan ni Badong ka. Ay, pinusinaan dan. Ay na! Ay, ulayan! Ay na, maray. Ay, dandanin na dungpar ni Badong. Ay, Uray at lang nagnerbiyos, maray. Ay, unayan. ay, mabitla ang maray. Tay inak man kasarita day tabadaw. Kita man tikas tengar aramidam. Dandani kan nadalisan. Di nakman nga ungungtan dito yung kalsada tuyang. Ibabay na mo dahil. No saan ang nagpreno jet tricycle? Nadungparkan. Ay rumbang laang agprinaw. Agbalasi ka malatang aminan. Adi mo kitkitaan ti pagpagnam. Ay agawid akman langay. Nakaluto kan? Ay nabadaw no na aksidente ka. Dwalaang ti papanam. Ijay sementeryaw. Wano ijay ospital. Oy, palaan. Ano yan? Kapay akas taunay ang nervous mo. Dandanin nakapadong parak, Chep. Ay sus, nyamo tayo. Nagpartak ka siguro ngagpataray Napartak nga. Kilat kami na nagbalasiw ni Tata Badong ija highway. Anya? Ni tatabadong manain. Agtitext mo nga men. Nyamo tayo. Di si kapay tinaglisa Una, nariga tayo na makadong parak itilakay abungal. Una, maikat aminan ang ipon na Ha? Basol mon town. Kabadaw, nakitak ti dandanipan nakadungpar mo idi kalman Ay nakita mo gaya maray. Wen, agis istorya kami idi kalman kan ni Mari Tuyang ditaw. Pagamuan ta, dandani ka mo napadungparanan. Kahit nakita yaw di pa naglisi di driver. Hagasan man, inlisi na. Santo nagbusina tinagbigsa. Ti malyawak mo tadagos Stop! Kunak Mike. Na, kasla ipanakkel mo pa'y tinapasamak. Wayne, lisyandak na kita aluglugan. Saan aya, asikatirumbang aglisay? Ay saan isuda ti aglisay. Tagbaybayadak iti buwis. Lisyandak, tanong madisgrasya dak. Bayaran dak. Ay, una yan day tapa nagpampanunot. Ay, talaga asabali ka, kabadaw. Ay, Badong, nurumor ka, ibatim ta cellphone mo. Di awan pagtiksa ka no ibatay. Una, sa pa ijay ili ti papanam. Ado ti lugan ijay. Ay natuyang, lisyandak na kita alugan. Truckman, busman, window train, eroplano, lisyandak. Ay, makamu ka. Aramidam ti kayat mo. Ginakmat patpatyan. Oy, kitaan nyo dyan lang kayo. Nagbalasyo iti kalsada. Sa pagtitext. Uy, Ha? Badong parang tila kay. nadong parin. Nadong parin dyan lang kayo. Karaya to ko. Hintay picturean. Anday ko, Tay picture ngay. sisigat ko. Ha? Ay, tingin silbang ko. Sige. Natutubog ko Picture ka, nagsakay. Day, Oh. tulungan na ko na. Sige, agtakder ka dito. Tapicturean ka. Apay ngay, ang picture kayo mo dahil. Silpay. Sina picture na. Tulungan na. Pusto tayo. Oy, taknaday pusto tayo. Ay, Police! Hagayam kayo si Police! May kita picture tayo. Hay! Tulungan na mo na! May kaya picture. Selfie kayo, selfie! Tulungan na! Na ikaw! Tulungan na mo na! Ikaw! Police! Hagayam kayo si Police! Selfie kayo, selfie! May sabay. Tulungan na! Nagado kayo ang nakaaribong-bong kanya. Group picture. Tulungan na mo na! Hey. Ay na, Tata Badong. Saan ngamin anasaya at ti aramid yo? Unay mat ngamin dayta. Tauray magmagna ka kat dayta lata cellphone mo ti mulmulagatam.
Anya nga ita? Todas mo manan. Agnakam kanganinan. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labi na tayo, aray. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Rafi Ignacio. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Maray, agpalodak man pag video call kami ton madamdama ije kaanakan ni badong ko nga aday ije abroad. Anya ti bagajay ka anak kam ayamaray? Damagan na siguro no addan di impaw it na package tanay. Awan pa'y mag. Ay sos, awanan ti lodkaw, naibusay. Ay na, kasano nga tadaitan. Jak nga rod maawagan no awan lodkaw. Ne, maray, adamat si Mardeng atrak ije sa hangot ti balayaw. Ay sos, isunsanday ta di agi deliver iti package maray. Ay, ala, ingka nga rudan. Isun sang agpaysaw na. Yahoo! Imported nga anak timpaw ay di ka nakaktuyang. Ay, kukwak mo't day tabang banglun Wayne, kukwam lang day ta. Kun uray day to'y pangkilikilay. Kukwakawn. Wayne, kukwam amin dagita. Pagan ano ngay mo dagita. Ay na, imbag man tanalagip na kaapinaw itan jay ka anakam. Paiki din nasaan ngay. Katsyak tinagaw awerkin kwa na iday. Siyak pa'y tinang suksukat ti daya perna. Ala. Angam, naguri ka. Pangipanam ngay day taara. Ay kit idulin ko Inumin mintaw kini kumpare ngayon tay. Antay, nyangkel ngay. Ay, di mo asit gan, taagong ungay. Agong unget mananain. Wen, nagado nga minti problema dito yung barangay. Inaldaw nga dagreklamaw. Ay, jak nga rod asit gan no kasta. Ay, wen saan pa'y laeng? Tatalaga, anaungat ita ni uncle mo. Nang runa ta di nang deng apapaya kan sardinas ti sidaun may. Ay, karkaron nga agunget no kasta antay. Inak nga rodain. Ay, mangan kan adito balay. Saanain? Saan mo't anaimas ti si Dainyaw? Nga Ayan na ni Uncle Mau kwaraw. Day di balay da. Tainak man bisitaing. Uy, saan ka mapan? Ha? Tapay asana ka mapan. Kitnay, makalawas saan kami nagkitkita kini kumpare ngayon tay. Napudot ti ulo na ita. Ha? Apay ka now? Nagado kami na problema dito yung barangay. Ay nakasta talaga. Adaya mo't barangay nga awan problema na. Nang runa kat dinengdeng apapaya ti si Dainta. Ay, diyan nga roden mapan. Ito naman minsan taon. Unta ta, ang mga numahay blood numakita na day tarupan. Maray, apay anak ka banikas ni Kapitan Ijay igid ti kalsada. Ay, kasano ay amare kat dinadaal dagiti tattao jay inaramid mi nga alad. Isumanan ti paghayhay bladan nan. Kita maray nagatidugan ti sungo na.
Ay, pagsasawan naman ng dagiti masabat na tattaon. Ay, awan ngamin ka ti disiplina dagiti bumarangkay. Inal daw ang ma-stress ni Kapitan. Kaasimot, mare. Ay, rumbang asaan nga agpa-stress ni Kapitan. Ta isumulaang ti kaasay. Ay kat, anya nga ti karga di package siya naawat yung mare. Ay na, adda istit side nga arak. Dilata kas kada sabon. Ay na, nagswerte kayo meten mare. Tada ka anakan nyo ija abroad. Saan na kayo amalipatan Ay, ayan nan ngay. Nangikabila kaon. Jak bumalagi pa yun. Ay na ba daw, apay ay apumanag na ka. Agtal na ka man. Ada nga rod berbero ka. Nakitam di state side nga arak. Kano indulin mo? Ha? Indulin ko nga road. Jak bumalagim no sa dino ng idulina kaon. Ay kabaw alaklakayan. Dayjay man ni aw. Ha? Ay, adamo lagayam di ta kabinay. Ay, jak nakita. Apay nga alaaw. Paano magman ni kumpare ka, Kapitan? Agong ungit ka no, kay. Ay na, maikat ay ati unget na. No pa inumam. Ay, bareng tuyang. Ang mga no daytoy lang ti kaya na. Arak! Pare, sigapot gayam ti tataulan ti asaw. Wen maray, umayak man. Ada ni Kapitan. Adda, ay dumanon kalata Ay, anya nga dita awit mo, pare ba daw? Stage side nga arak na ito'y maray. Inumin mi man kininteng. Barang saanan nga agong ungat ni Inteng. Maray! Marinteng! Adak! Ay, agong ungitak. Ha? Apay ngay may ka. Si kaki di mo't paray. Ipuspon mo ba ilaan ti panagungit mo? Apay ngay puspon ko kat makaungitak nga ron. Magungit kantaw ninton Sabado paray. Anya itan aya. Lunes. Ha? Lunisam kiday ti agong ungay. Awan na. May sa alawas ang mapirdi ti aldaw mau. Yay. Kain tapno saan ka nga agong ungit paray? Aginom ta. Anya? State side nga arak na ita paray. Ah, Man ti makaraman ti kakasta nga arak paray. Ay, lukatam nga ron din. Agong ungat pailaang ni Kapitan, maray. Saanan, Marikwanang. Binisita nga ni pare Badong. Kat adda awit na nga stateside nga arak. Iso tinagsangwanda. Ay mayat ano kasta? Wen. Nangag ko ti pagsarsarita anda nga ipostpone pailaang ni Inteng ti agungay. Ha? Kahit impuspon na? Wen kat makalawas asaan nga agungat ni Inteng. Ne, mayat maray. Medyo mabayag asaan nga agungay. Angkal, nagadumanan dagiti pasaway nga giwara iti basura. Ha? Ang katawa ka, Angkal. Naragsakak nga ron. Saan ka nga agungat iti imbaga? Ay, jak pa agungat ita. Inton Sabado nga agungitak. Ha? Mabalin nga ama maipuspon ti panagungay. Kat kasano nga rod dagiti nagiwara iti basura iti plaza. Pasensyaan tapay laida. Namin adun na pinaspasensyaan tayo ida. Ay, basta bay amon ta inton Sabado ti panagungat ko. Mabayag pa'y angarod ang kail. Martis pa'y laita. Maribanan, kita mo. Nagas asok iti arubayan da marituyang kan kabadaw. Amangan no agpupuor damanan iti basura. Ay, apay, sanda nga amaw amay paritagpuor iti basura iti arubayan. Ay namare, uray no amuda. Aramidan dalata, uray pa'y bawal. Ay, masapula maamuan ni Kapitan daytoy, tapnoong tan na ida. Ay, ungtan na laang ida. Ay, rumbang apagmultaan na Ag-session kamin tulaang Ibagak day tangar aramidan da. Ay si Kabadaw,
Apay apinuuram ti basura di talikod ti balay. Apay aya, Kano bawal dayta? Agungot dagiti opisyal. masaduta nga rod amang isina-sina kadagiti basura. Iso a pinuura kaon. Kasano ngay no pagmultaan na ni kapitan. Sana mapasamak na ita. Danag mo na ya. Agungot tumanan. Ako ngita sasawam. Paino maglang ti stage side nga arak. May katan tiyong na. Anya? Ado pa'y kay di at tinabate nga stage side nga arak. Isaw, ti inumin may. Puspon ko pa lang tagungot. Para. Wen paray. Rumbang lang Ka. ipospon mau. Tani, Eh, agasam ngay. Stage side manan nga arak tin inumin ta. Anda pa'y pulutan ta. Wain, adobo. Anhitib amanaw. Naglengag tukman ito yang mo iti manok apulutan na. Nakita na kami na sipsiputak di manok di talikod ang tibalay. Iso at tiniliw na mutay. Nalang at talaga ni Maray Tuyang. Kasmadlakan ka. Nalaing ka iti kalokohan. Ha? Maginom taki day paray. Kyle, Eh. kada i-report ko kan ka. Anya day ta? Nagado ti mapukpukawan iti manok dito yung kabildatan. Anya? Unang Kyle, Na. ado ti agreklamaw. Anya nga ti aramiden nyo atanaw? Agronronda kami man. Ngam talaga nasiglat yag tatakaw iti manok. Na. Magungitak sa manin no kastoy. Di mo't ko na mga ipuspon mo pa iti agungait. Tapi nainom na ka man ni tatabadong iti state side nga ara. Ay! Sa bagay, anya. Bayamang Kyle. Taramidan mi ti amin nakabalan may. Tapno matiliw dahi diyang agtatakaw iti manaw. Na may saak na dyan nga inting batingteng. Tiyan mo na, karni ti banyas. Karni gayam ti manok, di pinulutan may. Nay, badaw. Asino Ah. di kasarsaritam dita? Dahito'y bagay, tanaragsakak to yan. Apay anaragsak ka. Ano ti rason, no apay naragsakak to yan? Umuna, namatay ni kumpare nga inting. Akar ni ti banyas ni pinulutan may. San na nga mau? Akar ni ti manok na jay. Katno impapartimpay kanyak di manaw. Siyak tinangadubaw. May kadwa. Gapo, takanayon ko amapan pa inuman ti stage side nga arak. Ita, sanay ngagong ungay. Iso mabalin ko lat timang tiliw-tiliw ti manok ti karuba. Kan mabalin talatamatan ti agpuor iti basura di talikod ti balay. Exactly to yan. Naglaing kan. Ilutom nga rodan, ginatiliw ko amanaw. Anya nga iti kayat mo alutaw. Sinabawan latan to yan. Ay na, maribanang. Dakkel manen aparikot ti sangsangwan ti barangay tayo. Na. Anya ngay maninday ta adakkel aparikot. Ay, addaman agtatakaw iti manuken, mare. Ah, Manon a manok ti mapukpukaw. dayta ti rason no apay nga inkulong ko aminen ataraken mi amanok. Makaunget manen ni Kapitan no kastoy. Sigurado nga ipabalod na tagtatakaw no maaktuan na. Rumbang laeng amadusa no asino man dayta nga agtatakaw. Apay nga men asaan nga agtarakan? Dayta latan mang namnam ay ti kayat na. Isu ano maamuan no asino dayta? Rumbang laeng amadusa. Apay-apay na ayaban na kami at tanod mo, Chip. Di ba kam? Agronda tayo ka na, kung ni angkal ka. Kunak man no, giinom tayo latan, Chip. Puspon pa ilaan ka no, ti pa nagiinom tayo. Agtrabaho tayo kit na eh. Agronda tayo intong rabi ay. Saan laano rabi eh? Inton sumarunupay arabi eh. Ay, kat inton sumaruno pa arabi ay. Saan ton? Nas ka na matiliw tayo ti agtatakaw iti manaw. Tak ti pa naginom. Taga kabildatan mo't latag tak-takaw. Nagturod ka daytan ngagtatakaw. Saya atin yung tagronda ako araw. Unang kain, tungpalan mi tibilin yaw. Nung makita yung tagtatakaw, anyat aramidin yaw. Di ibagak ti kasnaw eh.
Hoy, agtatakaw iti manaw! Sumuko kan! Na, Dahil tipukaw-kaw. kasta ayati insurok. Ha? Ay, isurom nga min ano niya ti aramidan may. Tiliwan nyo adagos na makita yaw. Di mo pukpukawan. Ay, makaungutak na. Ay, unang kang. Kastang harot ti aramidan may. Angkal! Natiliw min ti agtatakaw iti manaw. Iso da ito yaw. Pinusasan may. May salang matitinakaw ko, paray. Pinadas ko lang. Salbag ka, kumpare. Nagtatakaw ka gayam. Kunak ano makalusot, paray. Sumit na gayam papainuman nat iti arak. Anda gayam aramidem amadi ah. Ako, paray. Stitch sa nga arak yun inumunta. Angkal, anya nga iti aramidan may kinitata ba daw? Ako, arog. Waya-wayaan ako na. Tada kami langin kinangkal mo tagitong taong. Paray. Dapat tinabati nga stage sa nga arak. Ije balay. Ala, kwarag. Ipanyon iti pagbaludan day tata. Ije presintaw. Ije ayan lagi ti pulays, paray. Wayne, Ha? kay ka ama ibalod. Hintayon, tata ba daw? Ay, aguray ka, arog. Aguray ka. Makisarita ak may kinangkal mo. Paray. Pangasim mo na. Di na ka ni babalo, paray! Paray! Ay, tatabadong. Nasaya at kumantibiyag yun. Ngam ninayo na ita iti kalukwan. Anya nga ita, paibalod na kan. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Rafi Ignacio. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Kwarog, nakitam jay nakita. Ang kagawad, nakitak ni tata ba daw? Napan nagibalang iti basura iti iti kalsada. Ay, itipay mo't asid ti waiting shed. Kat ado ti agtutugaw at tao ijay. Kung may isa, nagdakkel jay nakasurat ijay. Bawal magtapon ng basura dito. Kunana? Di na nga tanabasa dayta. Ay, agungot man ni Uncle numamuan na day tawi. Lakit di agasok tuman di agungnan. Nakipulong kini Uncle ko tinaramit ni tata ba daw? Ala, mapangkan. Nas ka na maamuan na dayta. Uncle, at ipulong ko kan ka. Anya man ang data. Nasakit ti ulo ka iti problema ti barangay na yun ang paay. Nakita mi ngamin kini kagawad ko anang ang nagibalang iti basura ni tata ba dong iti ti kalsada. Anya? Iti asidag ti waiting shade. Kito nagdakal tinakasurat ijay. Bawal magtapon ng basura. Nagibalang latamat. Sinako pa'y abasura ti imbalang na Ay, mapan ka ijay balay da. Ibagam abawal ti agibilang ijay a lugar. Unang kail. No, gibilang to pa'y multain tayo. Adda na panan ni Tatam Abadong, kwaraw.
Anya ayati ibagamkan ko na. Napatagtibagakan ko na. Nala, urayom nga rudan, ta ibagam amis mo kan ko na. Narigat no siya ti pangibagaam. Amangan numalipatak. Sino ti bisita tatuyang? At damot ti pangis at sinilas ti tirwar. Siya, tataba daw. Ay, si kamot gayam kwarog. Nya ti masapol baw. Adda ka no ibaganakan ka. Ala, kwarog. Ibagamon kinitatam abadaw. Imbaunak ni uncle ko dito'y balayaw. Tada ibagakan ka, tataba daw. Anya day tangay. Apay kanuan nagibalang ka iti basura iti asidag tiwiting shade. Ha? Bawal aya. Katnuad na nakasurat ijay. Bawal magtapon ng basura dito. Iso ti nakasurat ijay. Kunak ano welcome to Barangay Kabildatan ti nakasurat ijay. Saan? Basaam ngamin Ay na, kwarog. Siyak man laengan ti mangibagakan ka. Kinapudno na. Saan nga amo ni tatam abadong ti agbasa? Anya? Wun, pulos adi na amo. Uray dagiti simple laeng, di na amo abasaan. Uray aiiuaw. Wun, uray pa'y ibisi Ay, kaasi kamot nga rod tataba daw. Ay. Iso apas pasensyaan yun ni tatam abadaw. Ibagam day takin ni Kapitan. Pasensya kunam. Anya ti rason ni pare badang, apay nagibulang iti basura. Di na kanumat amo ti agbasa. Iso di na nabasa di karatula. Simple abasan, di na mo tagbasa. Saan na kanu nga rod nga amaw? Ay, unay matan ni pare badong. Di na kalatultula din ang nalaing agbasa. Ay, nalainga ka talaga nga agbasa ang kail. Sige, pasensya pa ita. Gamno ulitin na pa'y. Agmulta! Uray no saan nga amo ni kabadong tagbasa. Nagagitmet nga agmula, Mare. Agpay so dayta, marikwanang. Kat no naglawa dyan minulaan na itinatag. Ay, nangina tinateng ita, Mare. Iso asigurado. Adaw ti malakwan na. Ewan tatalaga ang nagagatdakan ni Marituyan. Di dan sape agin inanan. Agob overtime da iti bangkag da. Ay, sigurado. Adon to tigatangan ni Marituyang agamit iti balayda. Ay, umay nanto man ipasikat di Twitter say na kaon. Sigurado dayta Ay, umayak to. Tadenggak to man ti panagpasikat na, Maray. Ayaban naktuwan. Awun tumanaw kanto di tatawayaw. Tapayapayan ka no adda ni Marituyang. Sino ti ururayam di tao, itataba daw. Agor urayak ti pangiluganak ka dagito ilakok anateng kwaraw. Uy, nagadumutan na kita ilakaw. Sinakaw. Ado paya ti jak pay naburas. Iyon unak pay laeng nga ilako dagitaw. Ay kahit, siya ko natin mangilugan ka dagita, tata. Saan ka ngagbiyahe? Nakapila ang matumal ti biyahe ita. Isong arkilaan nakit din. Sige. Ibagkat mo nga rodan dagiti ilakaw. Manungay nga taday ito'y naglagwakaw. Tata ba daw? Nakalako ka magtain, agawid tan. Umay ka man dito'y kwaraw. Apay aya. Jak mabilang da ito'y naglakwak. Di mo amo abilangan? Nakapuyak ti arithmetic kay. Kayat mo tayo sakti mang bilang. Sige man, bilangin man kwaraw. Aw, na ito'y nay. Sagsasangaribaw. Na ito'y mat. Sagli limagasaw. Suke dito. Dagitaw, sagsasangagasaw. Kanata pa'y barya. Kay manungay nga rod amin dagita naglakwak. Ay, nasurok akwarta Adaw. Magasam nga dayta. Sagsasangaribaw. Kan saglilimagasaw. Nagadaw. Ay, inururay ka nga agsublit agloganak di ta tricycle mo. Sana ka nakasubli adagaws. Tayin tulod ko ni tata badong nga naglako itinatang ije buying station. Ay, kasta. Nasaya at ano kasta kwaraw. Ado mo lang naglakwan na. Ay, ribo-ribaw. Ay, nagadong! Hanggang,
Madlaw ko asaan gayam nga mo ni Tata Badong tagbilang. Di na amaw. Marigatan nga agbilang iti 1, 2, 3. Unay mo't daytan. Ura iti kwarta. Di na mo abilangan. Di na mo tagbasa, di na pa mo tagbilang. Nakarumot daytan Anya nga iti makunang mangkay. Nagado ti kwarta ni Tata Badong ita. Nya ko matimakunak ngay. Inta kikilan Ha? Dumawat ta iti pagmerienda ta. Na, wanta ni. Kalaat mo mabisinak. Oh, dayjay ni Tata Badong. Ha? Magmag na. Mapanmanan ni Jay bangkag na. Intangarot kikilan. Apay paray, anya ti bagayo ken ni Kwaraw. Papanang paray. Mapanak ni tabangkag ko Ado pa'y ti purasak anatengkaw. Damag ko kit ado tinaglakwam paray. Pudno paray. Ay naibagaking ka ni Kwaraw. Paray, agpamerienda ka nga raw din. Dahi talaga yan paray. Mala, intayaw, nagmerinda. Gawad, gumatangak man iti soft drink ken tinapay. Aw, ato iti pagbayad kaw. Ay, unay kameten Kwarawg. Nagdakkelan ti kwartam sa ngaribaw. Dahita lang ti kwarta. Maibusan ati baryak. Bariya mo na. Kan itod mo matan ti merienda agat gatangak. Tanay, mabisin kamin kada angkel inteng kan Tata Badong. Talo kayo nga agmerienda. Un kagawad. Ijay sirok ti mangga ti pagmerindaan may. Tapno preskaw. Bakit na nagmayag merienda? Nangrunan no libre. Paray, agmerienda ka mo ta. Ay, aguray ka paray. Tapampanunutay. No apay 5 pesos lang. Mitin ti baryana di sa ngaribaw. Ha? Libre na kami nga raw. Kastoy ngamin paray. No apay 5 pesos. Ipalawag mo man kan kuha na ang kain. Denggem Wine, agdengdengagak paray. 1,000 ti kwartam. Nangigmaw. Wine, paray. Nalay ni uncle ko iti mathematics. Inggatang ni Kwarog iti merienda. Eh? Sagay sa soft drinks kay tinapay. Timay sa soft drinks sa nga pulaw apisaw. Kwarog? Apay ang kain? 10 plus 10 plus 10 equals 800. plus tinapay asagli 5 pisaw. Kasla problem solving mo't gayam da ito'y paray. Una! Apay saan ngayon suro ti maestram ide paray ti problem sulbang. Kamangan mo't no absent idi ni Tata Badong. Wangag paiso paray. Absent ak iday. Napanak sakit nagbirok iday tilawalawa. Isumit lagayam amarigatan ka ita paray. Wen, iso na dyan ti presyo amin aginatang ni Kwarog. Mano aminan? 995. Isumit lagayam 5 pesos lang ang ti baryang paray. Isugayam Ulo tayong tagmerienda. Nalpasa kaon. Sa ukay yung tumat nga minasaw. Hala, agmerinda kayo. Apay asaan ka amangan ba daw? Nabsugak to yang. Nagmerienda kami kada pare inteng ken Kwaraw. Inlibre ida. Ay naibusan aje naglakwan ta iti kalilibrem kada gitagagayim maw. Adupay. Da nagmunaya. Kahit manungay tinagastos mo iti panangilibrem kada kwada. 995 online. Anya! Nagnginan ngay day ta merienda. Anya langan ti ginatgatang yaw. Ta imabot iti kasta tinagastos ma. Soft drinks ken tinapay. Ay, linuko da ka manen ba daw? Gaputa amuda adi mo amu ti agbilang kan agkwenta. Ket sika amaw. Padasin taman nga roti laing maw. Tani parinteng problem solving. Anya day ta problem solving. Kun kay saan mo nga amaw? Ada kwarta asa nga pulo apisaw. Gimatangak iti ice cream amaysa. 2 ti presyo na di ice cream. Adda tinapay na wano awan. Unay kamitin to yan. Tsakpay nalpasan nagsaw. Damdamagak nga road no adda tinapay na. Tanangin ngina no adda tinapay di ice cream.
5 piso ti bayad na. Ha? Haywan na niya. Ti ko nam siguro mamaysaan na. Nalalaingak angam sika no kakasta a problem solving. Mapankan sa manan di bangkag mau tataba daw. Wait ko arawg. Kita man nakabaklaya kita aradaw. Nay, kaslagur uray ka mo dito igit ti kalsada. Sikat ti uraya. Apay nga urayan nak. Papayaban na ka ni Uncle Kao. Mamimiss na ka kanaw. Ah, ibagam, tamamimiss ko, mate. Mapantan na ijay ayan na. Tay bagam day takan kwa na. Ayan na yan ni Uncle Mau. Intan nga raw. Da ka magayam dito yung sirok ti salamagay, paray. Ay, inururay ka. Ay, paray. Agpainom ka man ta, mamimiss ka. Ay na. Mamimiss ka, mate, paray. Sige, tagpagatang akin ni Kuarog, ti inuman tayaw. Ikam iti 2,000. Ha? Apay, 2,000? Kaya mo man ti problem solving, Ay, ipalawag ko, paray. Kasta. Ay, saanan, paray. No, Mang tada latan kan ni Kuarog iti 2,000. Muna. 2,000. Ala, ikamon. Aw, dayto yan ti inuman tayo nga arak. Ha? Nagbasit mo't abutit si harak na ito'y Kuarog. Awan na, sana makaanay na itaw. Ay, amaw. Basit lang agpaisaw ti magatang di kwartam. Ha? Dito ti pulutan. Ha? Kurnik? Amuyo mo abungala kon. Kurniki din. Urasak mat, Kuarog. Pari ba daw? Kita amat dito yung ipon ka. Aglunglungalay. Ay na, kurnik pa ilati ginatang mat ni Kuarog. Dayto yung gam ti barayam tataba daw. Ha? Pisaw? Isumit. Malagsat kakit din. Na. Pakurangam samot day ta isyat yun, pare. Kasla lumalay nga kahit no agsatak paray. Isat ko pa. Na. Ay na. Apay piso lang ti barya dyan 2,000 paray. Ay, problem solving ko. Lalaingam, Kasto nga minday jay. Jay arak aginatang kao. 20 ti maysa. Kahit di kornek asagay sa tayaw. Manungay. Piso ti maysa. Di 23 lang tinagastaos. Ah. Apay nga, piso lang aglalati ti barya. Eh. Ay, sana mabalin na itaw. Ayan, nandiyan pang urkaon. Ay, na. Ayan na. Tataba daw. Uncle, anya ti aramidin ta. Agbirok matan iti pangur ni tataba daw. 5 ingmatan iti nakainom. Jesus. Uncle, saan ta pa yan naggudwaan jay kwartana? Delikado na. Luklukon da nga gulitag ha? Dahito'y te para ka na kaya. Ay, marita! Ay, Kuarog kan Kapitan Enteng. Saan anasaya at timang gundaway. Taag sublin tumit lang kada kayo data. Nang runa kat opisyal kayo pa'y mat iti barangay. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Rafi Ignacio. May sapay asagot kada kayo, ti FPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre,
Istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay. Kapitan Enteng. Anya nga ta ayati si daon mi ken ni Enteng. Ay, day tati karigata na panunutin, Mare. Adumot nga mi ng tibawal asi daon ni Enteng. Gapo iti rayo makan high blood na. Bawal ken kwa na ti karne. Ay, natungan ati ipasidam. Ay, saan tumanen amangan? Ha, Mare? Kita ni Mari Tuyang. Ne. Napanagugot iti saan na amula. Saan? Kita Ay, sos. Anya di kam kamatan na. Nagpartak magayam ato maray ni Mari Tuyang. Dayjay. Ada barbarsakan na. Ni, napanan na ngayon. Ay, Na. Agturong matijay balay me. Marikwanang. Hay, ulayan, salbag ka pusa. Nita, timaray manang. Isoblem na taing taray mo nga ulo ti bangos. Ay, sus, sa bali mo tinapuntaan. Limot kapitan. Ay, kuha, kapitan. Apa binarsak nak maray? Ito'y muging ko pa'y tinatamam. Ay, kuha nga man. Ay, sorry, kapitan. Kamkamatik ngamin jay pusa. Dajay. Simra ka ni Jabalaya. Ay! Maray, tandaan na ito'y Saan anasaya at adangdang ramon o barsakam ti ayo? Kung sa midya kinamat kan binarsak mo, Marituyang. Ay, isumit lagayam adito'y balayo at tinagtarayan na. Di yung madisiplinaan na tapusayaw. Awan babain na. Na. Anya ayat intaray na. Agprit-prito ak itibangaws asidaan may kinibadong ka. Timalikod ak lang, intarayan di po sa'yo di ulo tibangaws. Anday, ito'y muging ko. Na. Anday ko. Aguray ka. Anday. Agsarsarita kami lang mat kan ni Marituyang. Apay nga agan anay ka, Inteng. Ay na, kakaiso na pa'y asidaan may kinibadong ko di ulo tibangos nga intaray di po sayaw. Isumat lagayam, akas talaunay ti panangkamat mo ijay pusa. Sukatan niyaw di intaray na nga ulo tibangos. Inteng, adda isukat mo iti ulo ti bangos nga intaray jay pusam. Anday ko. Anday. Na. Saan lang nga ulo tibangos ti sukatan niyaw maray? Anday. Buo abangos. Anya. Anday. Ay, unay matdaytan, Marituyang. Ulo laeng ti intaray jay pusa. Ulo ti bangos. Angem kayat mau asukatan mi iti buo abangos. Di mon tumat ngamin pakpakan jay pusam. Anday. Unay kabitin, nagsakit ti bukol ti buging ko. Na. No pakanam ko mga minjay pusam. Saan amapan kalong iti sida ti kaaruba. Siyak manin ti pabasulim. Basul mo Na. Apay nga basol ka aw. Puro nga minat natin ti ipaspasidam. Santo pa'y akayat ni muning tinatang. Na. Ay no kumakarni ti ipaspasidam kanya. Mairanon mo't amangan iti karni ni muning. Di saan nga agkalaw. Ayan nan nga, itay ulo ti bangos nga intaray day jay apusa, Tuyang. Ay, jak na alan kinanan. Ay, awanan ti si dainta. Nay, ipos mudlan na batay. Ay, pusa gayam da kapitan dayjay. Ay, isumod lagaya, mamanagkalong apusa. Tapusa da magayam. Pinasukatak jay intaray na nga ulo ti bangaws. Ay, rumbang laeng.
Imbagak, asa nga bukal abangos ti isukat da. Jay dakkel. Ay, Wayne, jidakal. Apay nga minta baybayan da ti pusa daya. Kahit ayan nan ngay nga raw de bangaws. Gumatang da kanupay. Ni kwarog ti umay mangitulod dito'y balay. Kaano ngay? Ton madamdama. Sige, tamnod na pangrabyan tamot laeng. Mare, adala kong abangaws. Adda, Mare. Kompleto ak itilako. Ay, lakwan nakman nga rod iti may sa abangaws. Ay, naimas nga rod ti sidaan nyo ita, Maray. Saan mi asidaan, marikwanang? Ha? Sukatan mi laang jay ulo ti bangos da marituyang nga intaray jay pusa me. No kasta. Pusayaw, jay kinamat-kamat ni Marituyang idikalman. Wen maray, binarsak na. Ang amnimot nga rod inteng tinapuntaan. Ay, unayan. Sukatan mi man laangan, tapno awan makunkunada. Ay, narigat ti maisyo, gapulang iti ulo, ti bangos. Ay, pudno day tamaray. Ay, sapay dagi jay mga gasawa. Basit laba nagpadakkelinda. Pudno dayta, marikwanang. Agasem, jay laang ulo ti bangos. Pasukatan namutan iti may sa abo o abangos. Tatama daw! Kunakon kahit asikaday takwaraw. Aw, papaitad da uncle kaw. Wow! Bangaws! Thank you, kwaraw. Na. Thank you. Dumanon di talapayag mo ta isang mau. Si kaman may kan iti buwa bangaws. No di ka umisam, kwaraw. Apay nga rod akas ta ti panagkatkatawam. Di mo aya maawatan na ito'y panagkatkatawa. Maawata ka, tata. Mala, ingka nga rudain. Sabino ay. Ijay sigod apagin inuman tayaw. Pulutanan tayaw, na ito'y inted mo abangaws. Saan nyo na problema ti sidaan nyo, Marituyang? Ay katalaga saanan amaray. Hanggang kasano nga ma'am. Naistorya ni Mariba ng kanyak di inaramid ti pusa da. Ay na, mayat gayam tikas jay. Anya? Mailibre ti sidaan. Ay! Na Umay kumaman di pusa dan, ijay balay may. Agin inumbat dakwaraw kan pari ba daw? Manin, kat no maiparit dito barangay ti aginom iti arak. Uraan niya nga oras. Ay kat multaem ngamin idaa. Tanay, uray jay ka anakam achip tanod. Makin inumatan. Ay, nakababain. Sa dino ti pagin inuman da. Iti sirok ti bayabas, wenno sirok ti mangga. Ay, unay kan aya inteng. Ingkalata kita nun Uy, amuklatan no sa dino ti pagin inuman da. Iti sirok ti salumagay. Naggapwam, apay anabartik ka, Naginom kami harod, kinikwaraw. Di mo ka diam mo bawal ti aginaw. Kaya't mau tamultaan na ka ni Kapitan. Awan mo nakakita ka na kaming opisyal. Sapay nagdakkel ti multa ti matiliwan nga aginom iti arak. Saan ang agmulta? Lalag mo na ya. Kan ayan nga bangos nga inted da Kapitan. Nang ikabila maya. Yan parabaw ko di talamisan. Ay, ang mga naglangoy, ang nagsubli jay dagupan. Pinarabawak iti binalsig akayaw, sakbay anapanak nakichismays. Iti nagsubli akawanan. Ay, diyak mo ano napanan na. Ang mga napan mo nakichismes. Ang mga intaray jay pusa. Pusa manan? Ay na, uray no isula ko mati mabantayam, salbag ka, napan ka naginuman. Agin inom ka no dakwaro ken pari ba daw. Isu makita akman.
Ay, wan kapitan. Adda na kaibaga kanya nga gininumda. Ijay kano sirok ti salamagi ka ti pagininuman da. Awan David ijay. Nagawid da siguro na kapitan. Ket no bawal ta ginom dito'y barangay tayaw. Wan nga rod nagturod da nga agaramid iti bawal. Matiliwak la da kita. Pagmulta Rumbang laeng, kapitan. Tanay, agruamdan. Kapitan. Jay samot, pusam day jay. Ay, papanan naman nga tan. Ay, mapanman agkalungan, kapitan. Aguray, tapagawid na. Ayan mo, pusa! Na, agay-ayab ka manen iti pusa. Bayam, tayabak jay pusa di parinteng. Ay, pa ka nang baya. Ipakan ko lang dahito'y may sa atuyaw. Saan ka madanakan? Ang muktar aramidag tuyang. Kasla maawat akon, badam. Mabasam latat yada dito'y panunot ko tuyang. Sige, taisagan akong dagiti tumang ko amang kamat-kamat aging gaidya barangay hall. Anya ayati kayat mo asidan. Karne. Sanga kilaw, wano 2 kilaw. Anayam latan at 3 kilaw, tuyang. Marmarwam kan ako araw. Ibabay na ka talaga. Anay ko. Apay nga anday ka? Ay, kunak no idi sumday ta ilaylayat mo balunat ni antay. Nakaprino pa lang. Ikaw nga may... Patayin ka, pusa! Angkang, ninana to yang. Agong ungay. Mabit lang. Hindi kita, no? Hops! Angkan, angkang. Maray! Maray! Anday ko! Anday manin, anday! Salbag ka, Ay. pusa! Ay, Sikati karnyag! Basi-basin ka. Ay! Ha! Ay, Saps! Ha? Saan mo tayo puso tinabasibas, Mau? Ay, kwaraw! Uncle ko nga ito. Ay, natuang batan! Ay, Ay, saan? nanon ngay! Napukaw ng tipuot na. Ay, basol dia pusa! Intaray na ngamin dia si daan mi akarni ti baka! Anya? Ay, agkalong na ta pusa da kapitan! Nasken asukatan da kapitan jay intaray na akarni ti baka! Arayatan tapay kuman ni Uncle ka, nana. Sakbay nga agungat ka. Tanay, saan samatan nga agang angas? Anya ayat tinapasamak. Tauray lang natalimudaw ni Uncle mo. Kwarog. Binasibas ni Nana tuyang. Ay, di da ka di pabasulan tajay pusa ti binasibas kaw! Pusa manan! Di mo kunaan, adya manan pusa ni Inteng tinapan nagkalong ija balayaw. Katuan mag orange a pusa! Oh, iso day jay! Imay na intaray jay si daan mi kinibadong kaw! Bangus manan ti intaray na? Karni ti baka, maray! Anya? 3 kilo a karni ti baka! Yan. Intaray na! Nagadawn. Ay, saan nyo pa lang pagdibat tiyanda kita? Unahin tayo pa pagungarin ni Uncle Kao. Ay, wan! Ay, kwarog! Mangayab kan iti ambulansya! Ay, maray! Sukatan nyo jay karni ti baka nga intaray jay pusa ni Kapitan! 3 kilaw! Kunakon kit asi ka jay sumungad tuyang. Maangot ko kay tay payod mo nga agat na bunglog alana tinyog. Ayan nan nga jay karni ti baka. Ay, nuumay da itay jay karni ti baka. Di ka pagsidsidaan, Apolos. Agungit ka manin tuyang. Apay akasta ka aya. Kasanaw, awan pa'y nasaya at mat ngay bagam kanya. Kit ibagbaga lang matipod now. Kasta mo talaga ti payod mo. Nabunglog alana tinyog. Idi pay laeng. Ay na, talaga adak kala problema ti pusayo, Mare. Wen nga rod, marikwanang. Agasem tatalo a kilo a karne ti baka jay kidkidawan ni Marituyang. Akasukat jay kinalong ti pusa may ija balayda. Ay, una yan, nagadumo. Daitan?
Mabaabain kami, Mare. Kahit kasanungay matay pa ng basibas na ken ni Kapitan. Uray la natalimu daw. Dayta nga rod kat. Ang kunamot ni Inteng, ama pasinsyaan na ni Marituyang. Tabasol kanumat jay pusan Kahit anya nga ron ti plano yung ay. Sukatan nyo jay karne ti baka? Ni Inteng ti makaamong agpanunot. Tapusan namot jay nagkalong. Ay, sa bagay, nalaing agpanunot iti solusyon ni Kapitan. Italagtan day takang kuana, Mare. Tuyang, siya konti mangilukat itiri daw. Ay, siya ka, ay una yan, dandan ni akpay na idugmam, iti panagtaray ko amang ilukat ko may tiri daw. Siya akon ko na lang arudan. Ha? Nay, pusan sama. Anya day jay tuyang? Wen, pusa, agninyaw. Lukatan man langay. Makin-inno na ka. Ha? Nana to yang, tataba daw. At tuyin ni Muning. Ha? Apay day tapusa, kwaraw. Ayan na nga jay 3 kilo ti karni baka. Jay karnit baka tirumbang nga iyig mo. Saan kat aday ta pusa? Isumot timbagan ni uncle ko nga itid ko kada kayaw. Kukwayo ka nun dito yung pusa na. Ha? Awan ka nung amin ti karnit baka maitid na. Anya! Ay, tatabadong ka na natoyang. Day takot ngamin. Taday talamang lukloko ti aramiden nyo. Iti pada yung atao. Anya ngay, da kayo mat ita tinamaysaan. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun labi na tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Maray, apay nagado ti tao dita barangay hall. Nay, di mo ayam mo, kabadong. Mangrugi ita nga aldaw ti panagala iti kwarta dagiti naapektaran iti quarantine. Aya. Ay, diyak man lang nadamdaman. Adun ti nakaala iti kwarta. Di mo amuday ta? Kasanaw, kat adda kami lang mo di balay. Maray. Adda mga tamaalamay kanito yang kaw. Adan tupay man sumarunon no saan kayo nakaala ita? Ay, rumbang laang ngay kanda kami. Angam, adamot agwarwaras adamag. Anya day ta adamag ngay. Saan ka no ang maikandag iti mangkong kontrakan ni Kapitan? Anya? Dagiti mga apak ang kuana. Dagiti kontrabida. Saan da maikan? Ay, awanin ang araw. Saan kami ang makaawat kanito yang kaw? Nay, tapay asaan? Kano siya ti numero 1 a kontrabida kini Kapitan Inteng. Ay, awanay. Awanin na talaga, tuyang.
Talagang awanan ti maisa ang taakanan tabadong. Mataytan iti bisin. Ay na, saan nga dayo ang mapasamak dayta? Ta saan data mo nga ikan ti kwarta? Asino nga iti mangtad iti kwarta? Kan apay asaan ta maikan? Agiwarwaras da kanaw iti barangay hall. Ang saan ta maikan? Takon kontraen ta ni kapitan. Kasano asaan ta akontraan kat puro met kalukwan tar aramiden niya? Titi sumay. Awan pa'y pulos proyekto na dito'y barangay tayo. Wain, pudno. Nagsadot pa'y. Di pa'y agdigdigaws. Ha? Nagang daw. Ang saan ta pa'y ngagsasaw kontra kingkwana, tuyang. Apay asaan? Una, tapno makaawat tamay. Kanya ti kayat mo asawan. Gayyaman ta, dayta kapitan. Kas lamba ditirik na ang makigayim kan kwana. Tapno maalatan di kwarta, tuyang. Kahit anya ngay nga ro taramiden ta. Basta, gayyaman ta, tuyang. Anggay, nadalusan ti aglawlaw tayaw. Awanan dagiti basura iti kalkalsada. Ay kat nauman ada marituya kan paribado nga gibulbul lang iti basura da iti kalsada. Uray iti karayan. Awanan dagiti basura ijay. Nakaamiris siguro dagi dyan nga agasawa. Jak matan masiputan da tatabado nga gibul lang iti basura da. Sapay kuma. Tasandan nga gibulbul lang iti basura da. Itinusadino la dita. Nay, itamang pa'y asaan ang nagbuor iti basura ni Marituyang, Maribanang? Wen nga raod. Kunak no siyak lang tinakadlaw iti dayta, marikwanag. Ne, Mare, kita ni Marituyang. Ne, Tumalyaw ka iti balayda. ne. Nakaisamat ni Marituyang. Itaman pa'y. Mare, kaslagay ayab. Na, kasla ibagbaga na ang mapantay dya balayda. Ay mapanta, Mare. Kasla mabainak, mayta. Malagip ko ngamin dya panang kuskusilap na kadata ide. Wen nga rod nga uray la pumurawen dagiti mata na nga agkusilap. Saan tan amapan, Maray? Ha, Mare, kita adda ipakpakita na. Nay, anya nga taday jay. Kaslamakan, may. Alakit din, Maray. Mapantan iti ayan na. Panagmimeriendan na Ay, kasanungay jay panangkuskusilap na kadata ide. Lipatem pa'y laang day taabanag, Maray. Lagi pum to, inton na kameriendatan. Ay na. Ay. Inayaban kayo dito'y balay ko kumarek. Tamay mayat adito iti pagmeriendaan tayo. Marituyag. Anya day ta meriendaan tayo, aya. Daytoy kan-kanon nga inlutok. Special tik dayta. Ay, paboritok dayta. Isungarod amangan kayo kin ni Maribanang. Mangyawid kayong tao. Tapno adamot meriendaan ni Kapitan Maribanang. Ay, sos. Kayat na daytoy, Maray. Nan, ramanan taman nga rod to inluto ni Kumarita, Maribanang. Wen ay, Marikwanang. Kaslamot plastic ti panagkat-katawan Ay. ni Marituyang. Kasano na ipagamti kasta. Denggam ngamin Ay. Nala, mangan kayo latta ko kumaray. Ay. Ay. Aywan, sa gaysa, plastic nga agpaysa. Asino tinang teday ito kan-kan. Dahil masab. Ni Marituyang. Ay, na, agan ano ka? Mga laki iti danong. Mabitlaan. Day tatinan
Na, Urak lang na ispalana. Kapag ngay nikan na kaitikan ka na. Kit no kaapak na gijay. makigaygayem mo't siguro na. Naamiris da siguro asan anasayaat nga apaen da ti kapitan. Nung nga da sa bidong na. Is, Ay, awan mo't siguro. Nangan kami mutan ka ni Marikwanang. Si bibiyag kami pa'y mat ngaging gayta. Iso, sige, kanam kit di daytan. Awan sa bidong na. Tuyang, natilimon joy upa nga itad ko kiniinting batingteng. Ay, una, jay kalukmagan. Agayam kamain, apaman na mayawat ko day takin kwa na, tuyang. Sigurado am, tanay, duwata ang mailista tinagan na. Sigurado day toy. Day jay pay might, akapitan, akarupro pati manaw. Kanwan kayam. Nagayim kumatan da marikwanang kan maribanang. Ay, nasayaat, no kasta. Ay, maalak lang jay kwarta. Apa tuman idan. Ay, kitwin na. An mumbod na kita agagayam at at tao ngay. Awan sirbida. Excuse me! Papag naindak man! Excuse me! Ay, makipila kamot ah! Una kakit din di tapilaan. Adalang itad ko kan ni Kapitan Amanok. Papag naindak man! Anay, agkikiyakin da ito'y manok nga itad ko. Paray! Papagnain nyo ay man. aduter aramide. Di ka masangaw. Umayak ko maagpalista, paray. Ay awan din. Saan kami namang nayon pa'y? Aya, Wen. ay awig ko nga roden. Da ito'y nalukmag nga upa, paray. Anya? Wait, da ito'y man, pare, oh. Itad ko kumakin ka. Ngam saan magaya mo na mabalinti agpalista, paray. Ay, pare, mabit lang. Si Kamit, nagkunakin ka saan ang mailista tinagan ba? Umay ka, ilista ko. Sige, paray. Nagalistaon. Salvador Caburlisan. Nailista tinagan mo, pare. Paray. Ijay mo't umuna at ipangilistahan tinagan ko, paray. Hindi nga to. Win Tani, kiyak-akyak na ito'y upang aitid ko kin ka. No kaya't mo, pare. Ikabil ko iji kangatuan. Ay, madi paray. Di pa'y malabsan dagiti nagan dagiti paggapuan da ita kwarta. Si kaano isote kayat mo? Iraman mo pa'y gaya man tinagan ni tuyang ko, paray. Dua kayo? Win, paray. Tani tuyang ko, tinang tiliw da ita manaw. Kasla narigat sa dua kayo ang mailista, pare. Tapay mo't paray. Tapno among paray. Tauray lang na tulid-tulid ang kamkamat da ita manaw. Ay, kasimit ani marito yung nukasta. Uray lang nagaradgadan ti tumang na paray. Ha? Ay, mala. Dua kayo na isurat ko. Ay na, paray, pistan Awanan ti pinir dyan. Awanan ti sao-sao itilikod ta. Uy, awanin. Ay, kumparita manin. Kita, naisurat ko. Naalanda pari ba dong kan marituyang jay kwartada? Naaladan samit din. Ta saan daman apumampansinan. Labas-labasan daman ti taon. Kasta aya. Naala namot gaya man. Iso gayam, asaan natamanen agayam. Ay, huwag nga rod Kita tikas di nga ugali na di ako marita. Bye-bye amlatan, mare. Tinapatag, naala ng jay kwartana. Adan to igatang na iti kanundakan ni pari badong itaapanawan ti kwarante. Papanam tuyang. Kachika, papanam. Nay, siyak ti agsalsalodsod. Ita, siyak ti pagsalodsodam. Mapanak laeng di tabagatan. Mapan ka makisugal. Adamat isugal ka. Kachika ngay. Sa dino mo ti papanam. Mapanak makipalaut. Kita amday tangaramid mo. Kita damit ipusta ka kwarta ka. Iso adinak pagdamdamagan no sa dino ti papanak. Tasaan ka mo't abibyangan no sa dino ti papanam. Asino nga iti gumatang iti bagas ken si daeng. Ay kutsika Payasyak.
Sika ti mabisinan, iso asika ti gumatang. Ay, sa anak ang mabisina, yung tuyang. Mala, tatay ko na kon. No asino ti mabisen, iso ti gumatang iti iloto na. Uncle, at damanan nagsusugal iti abagatang. Da. Ay, awat la dagiti tattao iti kwarta agsusugal daan. Isu siguro ti isugsugal da. Asino dagiti nakita mga agsusugal? Aduda, Uncle. Nakita ki Jenny na natuyang. Ay, ipapulis tayo ida. Di dalagbabain ta kita. Nakaawat dala iti kwarta agsusugal daan. Pari ba daw? Naggapo kagayam di tabulagan Ay, saan nakakasarsarita? Saan ka nga mamaw? Da. Huyaw! Huyo? Ay, tandaan mo ito Idi agala ka iti kwarta. Nagsingpot ka. Ita, kasla din akong amamaw. Ay, dayjay lang matakwarta. Di makagapaw, no ape aginayam ka. Na, kasta kayo Why? Isu asar dengan na man nakasarsarita. Palagipan ka Di mo isugsugal, tinaawat mo kwarta. Nayawat dan ka na kami, jay kwarta pare. Isu asaan ka na makibiyang. Jak kayat amatiliw ka paray. Taadon akabarangayan tayo tinatiliwan ang nagsusugal. Ay, saan ang agsugsugal pare? Isuda ti bagaam. Sana siya. Nga natuyang, amok ti papanam. Ay agap apura akwaraw, di nakasarsarita. Mapan ka manan makitong itita abagatanan niya. Ay, adamot isugal ka. Ay, tiliwan da kayo dagiti pulais. Pulais? Jak kabutang dagita pulais. Oray man may sa atrak da nga umay. Saan ko ida kabutang? Nagsusugal tayo kita. Nagado ti maisugal a kwarta. Hoy! Alis na doon kayo! Ay, sus! Pulais! Ay, Sir Pulais! Sudalang ti aristarin niyaw! Sandak nga irabraman! Raman ka! Anya nga iti pasul ka! Agtugtugawak lang mo ditaw! Nakita mo yung susugal kayo. Ala, di presinto. Ay, Sir Pulais! Sandak ka di nga ibalod! Nakaasimot di kakaiso na nga asawak no ibalod dak! Awan tagluto iti kanin na. Awan ti mga sikasukan ka na. Tuyang! Ha? Naibalod ka, Mal? Pasaway kayo kami. Ay na. Ala, panawan na kayo ba? Tuyang aya. Batayin mo. Dito'y tapayan nagkita. Ay, Sir Pulay! Sanda kami nga ibalod akin ni Manong Kaw. Kasyanda ka ba'y, Sir Ay, Pulay! sir! Waya-wayan na kami kaniya. Ay na, kasanon nga iba daw. Tuatamot na naibalaw na. Yak to mga mindinangag ni kumpare nga inteng tuyang. Saan ta kumana ibalaw no namati akitim paganay. Anya nga itimbaganakan ka. Ay, saan ta ka nung agsog-sugal. Kapitan! Tulungan na kami kaniya. Parinteng! Umay na kamirwar dito'y pagbaludan, paray! Ay, tatabadong kan na toyang. Surutin yung amin ti paglintagan. Disiplina lang ti kasapunan. Noan niya ti bawal sa anyo nga aramidan. Kanda kayo ang kabaranggayan, noan niya ti mauawat yo nga ipaay ti gobyerno, saan nyo nga isugsugal. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne.
May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenday to'y ng istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay.